Jesi ugasio bojler? Joco, jesi ugasio bojler? Jedva. Dobro, bitno da je ugašen. Dobro došli, dragi gledalci, u podcast Ispod bojlera. Večerašnji gosti, a i domaćini, to nam je peh od prošlog puta, pa ćemo ga nastaviti, je Karlo Krznarić, Karlissimo. I Dejan Knežević, Pigma. U današnjoj emisiji ja i Karlo ćemo da raspravljamo o feštama na Balkanu. Šta se to sve slavi i koliko generalno jedna prosječna porodica treba para samo da izgura proslave i goste kroz kuću. Tako. I šta bi se još moglo slaviti ako nešto smislimo? Pa mislim da nam je ostao još nepopunjen 29. februar. I ne znam, tamo, pošto kinesku novu godinu već uveliko slavimo. Da. Dobro, mi smo jedan narod koji jednostavno voli slaviti. Voli feštu. Voli feštu, je li tako? Da, to definitivno. Njemci vole raditi, a mi volimo slaviti. Šta ovi Italijani vole da dobacuju ribama, djevojkama? Oni vole više onako... Da guštaju. Da guštaju, to. Neko onako uživanje, neko profinjeno, a mi... Znači, udri od zore, kao neko pije od sreće, neko od tuge, a neko od jutra. Da. Neko se opija zbog žene, neko pije zbog migrene. Pogotovo rakija. Rakija nam je ja mislim, tradicija na Balkanu generalno. Da. Dobro, ajmo polako. Zaletili smo se, već smo na rakiji. Da, već smo na rakiji. Ajmo polako, ovako sad. Ajde, hoćemo krenuti. Šta se sve slavi na Balkanu? Ajde, krenut ćemo od ovih međunarodnih praznika. Nova godina. Tako je. Pa onda ajde, krenut ćemo od 1.1. Može, ajde. Kronološki. Da. 31.1. kreće. Tako. Znači, svi se spremamo oko 5 sati, zagrijavamo se već oko 6-7, neki su krenuli od ujutru 7, neki navečer od 7. I kreće Nova godina. Tako je. Dobro. 1.1. repriza Nove godine. Pa nije 1.1. je više dolazak sebi, nego je onda vikend nakon toga repriza, odnosno... Ne, 1.1. je uvijek repriza. Zvanično, u svim kafanama je repriza. Kod nas u Bosni je uvijek repriza 1.1. Aha. Znači, dve fešte koje ne možeš promašiti. Ja sam onda krivo slavio do sad, dobro? Da ti kasniš. Ja kasnim, da. Ne, ovako, znači 1.1. je repriza Nove godine. A ako se slučajno pogodi vikend, da na primjer bude Nova godina srijeda na četvrtak, pa repriza četvrtak na petak, pa petak naravno vikend i subota i nedelja. Da se ispoštuje. Čekaj, onda je nedelja, 3. je Tri kralja. Ne, katolička Tri kralja su 6. A šta je 3? Ili 7. Ima neka slava 3. kod nas, ali ne mogu sjetiti kojeg, 2. ili 3. To ne znam. Moramo znam da sam bio na slavi, ali se ne mogu sjetiti koja, oprostit će mi ljudi koji slave. Da. Onda, Zerbiše, Snojes Jar. Ne, čekaj, preskočio si čovječe. Da, ima još nešto između. Da. Pa tek smo krenuli. Čekaj, 6. je Tri kralja, a kod nas je 6. Badnje veče. Da. Da, znači ima Badnje veče pa Božić. I onda, pa idemo, na Badnji dan idemo po Badnjak, tako da si noć prije toga pije, znači 31., 1., 2., 5., 6., 7., 8. Ili ima nešto 8? Mislim da je 8. pauza. Da, 9. Nadam se. 9. Počinju slave. Ozbiljno? Da, kod nas počinju slave. Mislim, počeli su sa Nikoljanom ili možda neka prije toga. Da, imate neka slava 2., 1., ali ne znam koja je. A de ti meni kaži, ja za pojam slava znam otkad živim u Beču, jer to u Hrvatskoj nema. Šta je to točno slava? Pa mi imamo kalendar crkveni koji ima bukvalno 365 svetaca. Svaki dan je neki svetac, neko ko je zaslužio kroz neku istoriju da bude posvećen. Da. Postoje te neke slave, to jest ti veći svetci, koje ljudi uzmaju da slave, koliko ja znam iz svog nekog babe džeda što smo govorili, to je kao da se taj dan žrtvuje, kao nešto mi žrtvuješ, ali Bog prase, ili janje, žrtvuješ kao za zdravlje, za dobar urod, ili da bude sve okej, da ne budu sad poplave, kiše, ti nešto, i sad to je se imalo kao, tako se to krenulo. Sada, onda to preraslo na 3 dana, jer kako smo već postali sve socijalniji i brojniji, onda se sad kod nas slavi 3 dana.
Aha. Znači, ako je 9. Sveti Stefan, ima jedni mjesta u Bosni koji slave, dočekuju slavu. Da. Znači, slave noć prije, pa slava i onda još 2 dana. Znači, to je baš 4 dana. Da. Ali čekaj, kako ti, jel svaka obitelj sebi bira kojeg će sveca slaviti ili kako to? Otprilike se to nasleđuje. Mhm. Znači, otac nasleđuje slavu od svog oca, Da. a ženska kad se uda, žensko kad se uda, ona nasleđuje slavu od svog muža, to jest on nasleđuje od svog oca i tako to. U slučaju da, ne znam, to se dešavalo kad braća imaju istu slavu, pa ne mogu da idu jedan drugome na slavu, a ti ćeš propustiti kod brata slavu. Mislim, to ti je ono dodatno jedno pijanstvo. Sa istom ekipom koja dolazi i kod tebe i kod možda drugog ili trećeg brata. I onda su oni kao, ajde mi ćemo slaviti nešto drugo. I onda su opet ta djeca tih... da. Ali ima puno i povezanosti sa prezimenima. Kao Da. to prezime slavi tu slavu. A, Da. a jel svako, jel ti možeš imati nekoliko slava ili svako ima, svaka obitelj po jednu? E pa sad, koliko ja znam, u Srbiji postoji ljetna i zimska slava. Aha. Znači, isti svetac ima 2 različita datuma, ali nisam baš duboko u toj temi. Stvarno, ne znam. Kod nas u Bosni mi imamo jednu slavu, znači jednog sveca i svaka familija ima jednom godišnje tog sveca. E sad, ima, to jest, neki kažu mala slava, neki kažu poslužica, to je kad ti desi se nešto. Naprimjer, ja sam pao s bicikla i polomio nos i ne znam ni ja šta i onda je moja mama rekla, posluživat ćemo tog sveca koji je bio na taj dan ili dan poslije ili dan prije, kao da se ne desi više to. I to je, ali tu se obično ne slavi 3 dana, nego to se samo napravi ručak i obično bude postno, znači riba, gnječeni grah, krompir s lukom i tako to. I zove se samo uža porodica i možda komšije koji su ono najbliže, ajde dođite na večer. Da. Tako da je to ono mini žurka. Da. Da. Zanimljivo, jer ima slično u Hrvatskoj je kirvaj. Dobro. Kirvaj, svako selo slavi nekog određenog sveca. Isto je, znači, ja mislim da ima 365 svetaca i ne znam sad neki primjer, ovi slave svetog Stjepana i onda se to zove Stjepanovo. I onda cijelo selo slavi na taj isti dan. I onda ti, kaži. Ne, ali to ima i kod nas, to je dan sela, Aha. Svetac sela. Da. Imamo i to. Mislim, Aha. nismo mi odbacili ove ostale proslave, Da. tako da imamo mi i to. Tako da, ali edu, ja uglavnom samo to znam, ali onda ti ne dolaze toliko ovi drugi iz sela, nego ti dolaze rodbina iz drugih mjesta. I ono što bude uvijek je onaj, kak se zove, onaj zabavni park. Da. Autići, Da, oni... zbor se to kod nas kaže. Kod nas je Luna Park. Kod nas je zbor. I svako selo ima taj određenog sveca kad je zbor i onda ideš po tim selima, po zborovima. Da. I to, ja sam obožavao ići tamo u Luna Park, autići i ono sve, i budu oni štandovi što prodaju, one neke džinđe, minđe, krunice, tombola, igrice, kad je, znaš, prije bilo igrice na CD-ovima, pa dođeš tamo i listaš, znaš, po slikama moraš gledati. Čekaj, mamak, zaboravio si Ketridge. Šta je ja to? sam odrastao na Ketridge-u, kakav CD, ti normalno. A znači, ti one od Sega Mega, onaj Ketridge, da, pa da. 10 maraka dođeš, a on ne radi, a ti ćeš u Banja Luku ići opet iduće ljeto. Da. Ili kad kupiš, a ono kriva slika, ono neka skroz druga igrica. Koju ti već imaš. Da, dobro, čekajmo, tek smo januar prošli. Da, ima tu Sveti Sava i sad ti slava u januar ima 5-6. I sad skontaj 5-6 puta 3. Da. Naprimjer, slava moga oca i moje majke, ali posebno, znači od moje majke otac je slavio Đurđevdan i od moj džed, od mog otac je slavio Đurđevdan. Ja mislim da Đurđevdan najbrojnija slava u pravoslavaca i da to bukvalno svi slavi. Da. I to je onda ono. A početak je i proljeća, 6. maj, mislim početak ljeta, mislim tog perioda, lijepog vremena. I to je, znači, haos. Ali da se vratimo prije ovog, ima Uskrs. Da. Ima Uskrs.
katolički i pravoslavni se šetaju, Da. hodaju. A mene je iznenadilo, ja sam mislio, kako ja sad od relativno nedavno slavim 2 Božića, 2 Nove godine, pa sad gledam da se uštekam da slavim i pravoslavni Uskrs isto, da Što da ne? spojim, da. I ja sam mislio da su i oni tjedan dana razlike i reče mi ova prijateljica, to je 5.5. Da, ja pravo da kažem, nemam pojma kako to funkcioniše. Nekad se zna desiti bukvalno da budu 2 sedmice razlike, ali Božić jeste. Da. A Uskrs stvarno ne znam. Da. Baš nemam pojma. Ne mogu ni da sad nešto kao pokušam objasniti. Ja mi da nešto sa mjesecom ima nešto kako. Mjesec, ko što bi rekao Goran Bregović. Dobro. Čekaj sam, preskočili smo 8. mart, preskočili smo Dan zaljubljenih, sve se tu krka. To jest pije se... ali nije... Ali tu se baš ne kolje prase. Da, nije baš za prase. Ali ne, dobro, ima žurki, Čekaj, stani, zaboravili smo rođendan. Da. A i imendan isto. Čekaj, ali sad, kad si manji, kad dijete prvi, drugi rođendan, to su obično fešte, po 50, 100 ljudi. Dobro, a imendan ti je, isto taj svetac se slavi, jel? Da, znači, po tvom imenu, po svecu kojem si dobio ime, taj dan. Ali isto ja tu nemam iskustva da se to nešto slavi, to više kad si odrasli, pa možda pravi žurku sam, jel? Da, malo nam je žurki. Malo je, pa da se izmišlja neki povod. Da, okej, dobro. Znači, rođendan. Pa šta još imamo? Da, čekaj stan. Krizma. Kad je krizma? Pa, kod nas to čak varira od župe do župe. Neki su imali u 8. razredu, neki u 2., 3. srednje, ja sam imao u 2. srednje, ja mislim. Krštenje smo zaboravili. Da. Ali to je zanimljivo, te krštenje, 1., 2. rođendan, to zapravo se ne slavi zbog djeteta, nego zbog roditelja. Da, obično zbog muškaraca, pošto žene spremaju brže sa djeci. I čuvaju djecu. Znaš, kao danas mali. Imamo opravdanje da popijemo pol litra rakije čim ustanemo. Da. To nam je dobro. A i pravljenje rakije. I to je fešta, jel? Kad se peče rakija, pa trebaju, degustirati to. A onda ćemo još doći kad budemo kad dođemo... Pred kraj godine. Da, svinjokolja. Da. Čekaj, pa 18. rođendan. Stani, ti ne pamtiš oproštajne? Ne, što je to? To ti je kad je vojnik ide u vojsku. Kad regrut ide u vojsku. I to ti je jedna od najmasovnijih žurki. Zato što tu nema poziva. Da. Znači, kod nas se znalo, znači, gdje čuješ muziku, tamo ideš. Nebitno da li znaš nekog ili ne. Ozbiljno. Ne, tu se bukvalno dešavalo da u 10-11 sati nestane pića, jel? Mada. Ako se desi da ne idu 3, 4 iz tvog sela u vojsku u tom trenutku, ti snajbu. Da. Znači, ja se izvinjam za to ćemo u montaži. Nećemo. Da. Baš, znači, ali to se slavo dok je bila JNA. Da. A znači, čekaj sad ovako. Dakle, dobiješ poziv, ne, svi su tad išli u vojsku, da. Tako. I znači, muškarci, nisu svi. Da, dobro, jasno. Ali uglavnom kad ideš u vojsku, znači ti onda praviš žurku oproštajnu. I to praviš žurku oproštajnu i nikog ne zoveš. Tebi rodbina će doći, ali mi smo, na primjer, ide nas 10, a jedan lik zna ko ide u vojsku. Aha. I to je to. I sad zamisli 10 likova, po 10 likova, te dođe 100 ljudi nepozvano. I gdje si to slavi? U dvorištu? To u dvorištu. Da. I to ne možeš da odbiješ. Ne možeš da odbiješ gosta. Aha. To ti je ono... Onda se desi da ti bukvalno jedan večer ideš na 3-4 te oproštajne. Ko je to društveni život? Ili 3-4 slave. Da. Znači, desi se da tvoje 5 prijatelja slavi jednu slavu. Da. I ti ideš prvi dan dvojici, pa ideš drugi dan dvojici, treći dan ideš jednom, na primjer. Znači, to je ono... Dobro. A znaš šta je, kad smo već kod tih velikih događaja u životu pojedinca i slava proslava koje se vežu na to, mi smo ti imali u srednjoj školi, imaš naravno u 4. razredu maturalnu večer. Malu maturu. Ne, a čekaj, u osnovu imaš malu maturu. Pa i mene je to zaobišlo, ja nisam imao tu malu maturu. Ali si imao na kraju 8.
Ne, čekaj, ovako. Mi smo imali, bio je koncept male mature, ali ne u smislu zabave, nego tog ispita Aha, koji se ok. piše. Meni je mala matura, pojam se veže za taj ispit Ok, koji smo ok. mi pisali. A budući da nas to, ni mi to, moja generacija nije imala, onda nije bilo ni žurke vezano za to, ali je ovako ovo bilo zanimljivo. U srednjoj školi, 4. razred, maturalna večer, Da. ali smo mi, barem u Slavonskom Brodu, imali i predmaturalne zabave. Znači, u 3. razredu smo mi organizirali nekakve žurke. Probe za iduću godinu. Tako je. I to, znači, maturalna, to je u odjelima, haljinama, to je svečano, a predmaturalne su bili da se iznajmi neki lokal i to taj razred slavi i onda dolaze i drugi razredi. I to je bila najbolja godina, 3. razred, zato što ovaj razred slavi pred, ovaj slavi pred, ovaj slavi, pa ovaj slavi opet predmaturalnu. I to se slavilo, a ja sam onda još i malo urgirao da i poslije maturalne, da se slavi postmaturalna, ali to mi nije prošlo. Kao bilo je too much. Da. Čekaj, a dobro, a kad smo već tu 5 godina mature, 10 godina mature, Da. 15 godina mature, Da. pa ćemo malo na brak. Brak. Da. Pa rastava, brak. Da, i to se sad slavi. Da. Vidim, Ali- i oco se nasmio. Ali ove godišnjice mature meni su fantastična stvar, jako ih volim. Da, jesu. Nedavno, prošle godine sam slavio Cenera i baš mi je bilo drago što smo bili, jednako smo se usvinjili koji na 5. Znači, baš je bilo rezervacija, Isto sve, ništa se promijenilo nije 5 godina. Ja to sam mi- 15 godina imao prije... Prije 5 godina. Rećemo prošle godine. Da. Da, čekaj, vozački ispit. Vozački. Kod nas su tu kolje prase. Ja sam previše novaca potrošio na to vozački, nisam imao više da proslavim. Znaš kako, ja mislim da je sad ovaj trend slavljenja 18. rođendana Da. prerasto iz toga odlaske u vojsku, jer to su obično slavili muškarci u početku te 18. rođendane, pa onda i djevojčice na isti fazon, znači isto žurka, parti, svašta nešto. Ali moj je 16. bio fenomenal. Da. Moram to da spomenem. Baš zbog jedne činjenice, zato što smo imali samo jednu fazu. 2 faze nismo imali, znači struje nemaš. Imaš bukvalno jednu utičnicu u kući koja radi, ta faza, Da. i tu smo stavili muziku. I ja sam razvukao prilike neki 150 metara kabla da imam za frižider da mogu da hladim piće. Da. Moja majka kad je ujutro došla i kad je vidjela na što kuća liči, znači okrenula se, što kod bi rekla, neće dolaziti dok se ovo ne popravi. Da. Znači, jedan drugar je prošao kroz vrata glavom. On je ugašeni cigara na tepihu koji je kupljen pred moj rođendan. Ja. Znači, 300. Parket se digao zato što je natočilo se pivom. Da. Dolazilo je cvijeće naravno zgaženo. I da ne idemo dalje. Da. Meni predstoji 3 banke, punim u oktobru ili listopadu, jedno od toga. Tako da sam sad u razmišljanjima šta, kako. Još me muči to, znaš, Beč, Zagreb, Slavonski Brod, ne znam ni gdje bi slavio. Možda bi trebao 3 put slaviti sad, pošto je Pa, mislim, 3 decenije. 3 decenije, brate. Mislim, i ja se slažem. A ja ću te opratiti s mikrofonom. Izvještavat ću sa sve 3 partija tvoja. Reportaža live. Piše ti, je li to live ili live? Ovo je life. Live. Da. Ok, dobro. Znači idemo svadba. Čekaj. A slave se i zaruke. Da, zaruke. Kod mene moja prijateljica Lucićka, brate, slavila zaruke u sali. Bilo je 50-100 ljudi, to ko da su bili svatovi. Čekaj, jesu udali na kraju? Je, hvala Bogu. Dobro, znači bila i svadba. Da, a svadba tek je bila... Čekaj, momačko. Ili djevojačko. Da. A to se sad slavi i miješano. Ja sam ti bio kum mojoj najboljoj... Miješane partije. Da, ja sam ti kum moje najboljoj prijateljici Grkinji jednoj i slavili smo njeno djevojačko miješano, ja bio organizator. Ali ne znam je se momačke isto... Na momačke me slabo ko zove, moram priznat. Ja sam bio sad na momačkoj u augustu, to je prošle godine, u Bugarskoj. Da. I bilo je fenomenalno. Znači, doživio sam nešto baš fenomenalno, jer sam... to je bilo neko etno selo gdje je bila svadba.
I mi smo, to je bila subota, petak navečer, smo mi otišli, to je neki kafić na otvorenom. Znači, šuma je bukvalno iznad i to je sve kao natkriveno, polu je ono čisto otvoreno nebo. I bio neki bend bugarski i jednu fascinantnu stvar sam tamo doživio. Bila je proslava nekog ženskog magazina. Čitava firma i neki ženski nešto. Bilo je negdje oko 200 žena. I ne možeš da vjeruješ da jedno 3-4 sata mi smo bili tu, znači konstantno se igra. Konstantno se igra kolo, različite vrste kola. I u jednom trenutku je rekao pjevač kao opet 300 žena i 3 muškarca u kolu. Znači, to je nešto bilo fascinantno vidjeti kako žene igraju. Znači, nestaje se. Ta energiju nikad neću da zaboravim. Baš me posjetilo na ta doba kad je bio taj, kao što ti rekao, društveni život u izobilju, jer si bukvalno išao na 3 oproštanje ili 3 slave u jednom danu, znači oko 100-150 ljudi si vidio samo taj dan. Da. To je fascinantno. Danas bukvalno 150 ljudi niko ne vidi u životu. Da. Ja ne znam, jel mene više niko ne voli da me niko nigdje ne zove ili se jednostavno manje slavi. Zato si ti našao vremena da snimaš podcast. Evo, znači, ja sam u ekipi, kao, niko nas ne zove. Zovite nas na mamačke i djevojačke. I to, i zovu me ova Alina, moja prijateljica Grkinja i moj prijatelj Nemanja. Znači, niko me nigdje ne zove i zovu me oni na rođendan isto veče, isti dan, a ja taj dan moram ići u Hrvatsku na team building neki. Evo, znači, u pola godine 3 stvari i sve 3 padnu na isti dan. Znači, mi smo u Bosni, znači kraljevi, majke, što se tiče toga. Da se vratimo samo još na što se tiče ovih vjerskih praznika, slavi se Ramazan i Bajram, i Kurban Bajram. Što se tiče toga, skoro sam sad pitao, nekoga kaže da se sunećenje da se slavi. Aha. Pa to je kao krštenje što se slavi. Samo se zove, ali kažem opet ti kad dole u Bosni imaš tako multinacionalno okruženje i kad se sastave sve 3 vjere koje slave sve, znači ja ne znam kako nama jetra uopšte funkcioniše. Da. I sve isti princip. Da. Previše alkohola i previše hrane. Ta hrana, to je objesno. Ali nije, znaš šta, onda imaš ove neke svatove gdje oni idu kao na nešto, znaš, neki fenseraj, pa stave ti na tanjur 3 tortelina punjena nekim plodovima, školjki, šta ja znam, na kraju budeš gladan, znaš. A onda ovi tradicionalni svatovi, to je 7 sljedova, svaki put su plate, neki mesina i to je pretjerano. Ne znam je li da se pokaže ili šta, zašto, ali... Sad ću ispričati jednu anegdotu koju sam sad, skoro kad sam bio u Bosni, čuo i stvarno je moram reći uživo, to jest da snimim. Sad ne znam da li si upućen, ali dole je sad jako poskuplo meso. Da. Znači, kilogram žive vage svinjetine je tad bio u tom trenutku 20 maraka. Znači 10 eura žive vage. Sad u tom trenutku zamislim da pravi neko svadbu ili da slavu, znači bukvalno je pretjerano. Za takav standard, za takve plate, jednostavno, znači, treba ti za 60 kila neko prase, da proslaviš neku slavu, treba ti 1200 maraka. Znači, to je 600 eura. To bukvalno imati sad stado prasad i to je to. Da. I sad, nebitno je anegdota jedna, kaže, neki lik je dao u oglase, kaže, mijenjam 11 prasa za dvosoban stan u Banja Luci. kao bukvalno je... Postalo valuta. Kao bosanski bitcoin. Ne možeš vjerovati. Da. Dobro. Gdje smo mi stali? Na kojem doba godine? Pa negdje smo na sredini. Ne, čekaj, nismo, ni 1. maj nismo pomenuli. 1. maj, nismo pomenuli. 1. maj u Hrvatskoj se uvijek rošti. Da. I tu ide se na livade, na planine negdje ili kod kuće zapališ pola. Da, pola kuće. Pola kuće. Ali 1. maj je baš jedan lijep običaj jer se preko dana to slavi i on do u noć, do u večer, jel?
Poslije svih ovih fešta što se slave samo po noć, došla je jedna fešta koja slavi i dan i noć. Da, ali nije, znaš, ono, bude lijepo vrijeme, ono, i na otvorenom i sve. Ali to uvijek mi bilo zanimljivo. To je taj praznik rada. Mislim, dobro, Nerada. Prazni više je praznik. Ali dobro, eto, zanimljivo je to da mi neradom slavimo rad. Jel? Ne, mi rado slavimo neradom rad. Rado slavimo nerad. Bravo. Sad, jedna anegdota koju sam ja čak i napisao statut na Facebooku, koliko sam bio u tom trenutku razočaran. Napisao statut. Statut na Status. Da. Meni je to statut. Kad ja napišem nešto je statut. To se zna. Kad sam ja došao u Austriju i sad prvi maj mene u Austriji. Da. Ja izašao napolje, bio sam tad u Katzendorfu, jednom malom mjestu pored Neuštata. Ja izašao 1. maj. Ti bukvalno dan prije 1. maja kad izađeš napolje, ostiš ugalj. Svuda ostiš ugalj, jer se samo roštilja i svašta nešto. U Austriji ljudi voze biciklo. Da. Znači imaju one male korpice za piknik. Znači, i bukvalno mir, tišina. Da. Nema glasne muzike, nema džabu, razumiješ? I ja sam napisao statut na Facebooku, kao samo 300 km odavde se dešava krmokolj. Znači svaka kuća 10 kg mesa u taj dan roštilja, minimalno. Da. A ima i osim roštilja, mislim da nije za prvi malo. Kako ti Kotlić. Kotlić. Čorba se kuva. Mi kažemo, a ne znam je li to isto, ali kotlovina. Pa da. Ali kotlovina nije čorba, to je nekakav poseban lonac koji u sredini ima je li to voda ili nekakva tekućina koja vrije i grije to sa strane i to meso se kuha ili na neki način kuha ili peče na tom metalu sa strane. Mislim da je to nešto malo više zagorski. Dagara. To se kod nas zove dagara i to se u suštini, ako misliš da kao duboki tanjir, ako otprilike oblik. Da. Imaš sa strane kao nekih 10 centimetara širinu neku platu i onda unutra imaš udubljenje gdje bude voda ili nekad se tu zna staviti, jer nekad meso prvo malo kuvaš pa onda izvlačiš ga naokolo i onda ga pečeš. Moguće, da. I onda imaš tu staviš nekad i povrća i voća pa onda tu možeš i da umačeš, a možeš da sječeš meso i to. To se kod nas zove dagara. Da. Jel znaš ti kako se pravi hobotnica na bosanski način? Kako da ne? Ali evo, dopustit ću tebe da ti ispričaš kako se pravi hobotnica na bosanski način. Izvali. Ja sam inače iz Slavonskog Broda pa imam dodira, jeli? Pa stavi se hobotnica u vodu, posoli se malo koliko treba. Kad hobotnica bude gotova, onda se baci ćukcima da ne gnjave dok se pravi roštilj. Znači, mi smo uvijek bili majstori specijaliteta, svakojaki. Dobro, čekaj sam. Sad sam otvorio sam jednu novu anegdotu, a to jeste kotlić. Da. Znaš što je kotlić? Pa ne kao pojam. Znaš od čega se kotlić najbolje pravi? Čega? Mislim, ne što se tiče mesa, nego kojeg materijala da bude sastav kotlića. Da. Znaš bure piva od 30 litara? Da. To se sasječe, jer taj materijal ne može da zagori. Bukvalno, znači, možeš da toliko sipaš vatru, on će da kuva i da voda ispe, ali ne možeš da ga zapališ, ne može da zagori dno. I ja sam bukvalno jedno 3-4 kotlića imao kod kuće i svaka kuća ima kotlić. Da. To se pravi čorba, pa, čekaj, a sač? Sač? Da. Nikad čuo. Jesi joj ikad meso ispod sača? Ne. Karlo. Ne znam, a možda jesam, ali pod nekim drugim nazivom. Ne znam kako to drugi naziv možda, ali meso ispod sača jeste kad ti imaš jednu ovako ovalnu tepsiju, unutra naredaš krompir u komadu, znači mrkvu samo oljuštenu, papriku, joc, pomozi mi šta još ide. U kotlić, ne spavaj dok snimaš podcast. Dobro, meso, ali ideš povrće, ja sam rekao mrkva, paprika, krompir, to obično to bude. Možda luk se stavi tu, i onda se stavi meso, i znaš što se radi? Znači, loži se vatra, dok se ne napravi žera, ili žar, i onda se stavi ta
tepsija na taj žar, stavi se odozgo limeni poklopac na tu tepsiju i onda se zagrne žarom sve. I bukvalno to se i odozdo peče, odozgo kuva. To je najukusnije meso koje možeš jesti ispod sača. To imaš ovde u restoranima po Beču da naručiš janjetinu i teletinu ispod sača. Ja mislim da se to u Hrvatskoj zove ispod peke. Moguće. Jer ja to znam da se Ima pravi... ovako kao zvono je poklopac i ima gore to se stavi i odozgo se stavi žar. Da. Ali možda ispod peke ako ide onu, kao kad ima ona... kao za picu pekač, ona pekara, ona okrugla, pa ti staviš unutra, pa tu isto radiš to. Da. Jeste, to je to. Moguće, ne da. 100%. A znaš ti za gradele? To su ribe. To je, da, ribe na gradele. Na štapićima oni. A ne znam, ja to znam samo pojam. Nisam ja baš puno bio po feštama. Te baš ne zovu je. Baš me ne zovu. Kao apel, zovite Karla. Da, evo ovim Ne jede puno. Da. Ovim putem pozivam sve slušatelje i gledatelje da me zovu na fešte. Dobro, reci mi, a gradele šta su? Možda objasniš? A ja isto znam to kao pojam, ali ne znam točno šta. Aha, okej. A to je iz Dalmacije tamo, Dobro, a ja okej. sam skroz iz Slavonije. Evo ovako, pozvaćemo sve slušalce koji slušava trojica ili četvorica, može zvao nekoga, da nam komentarišu ispod podcasta šta se još slavi, šta smo zaboravili, Tako, šta I šta se još jede. I šta se još jede, da. I kako se to jede, i kako se priprema. Da napravimo neki ovdje kuvar, mini kuvar balkanski. Jer samo da ja se opravdam, ja dolazim iz Slavonije koja je poznata po mesu... Krmokolj. Po svinjokolje, da, ali to se pravi kulenova seka, kulen, kobasice razne, hoćeš čajnu, hoćeš srijemsku, hoćeš ne znam kakvu, čvarci, pa imaš one neke švargl, geršl, pa hladetina. Ne do ti Bog da probaš hladetinu, ej. Probao sam, kako nisam, ne curi mi sve, znači Ti to voliš? Kako ne volim, čoveče. Meni je to, ja sam to par puta u životu vidio, ne znam, mislim da jesam probao u djetinjstvu i urezalo. Mislim da sjećam se kakvog je okusa i ne želim to. A krvavicu? Pa nisam. To ti je slično, ali ne toliko. Hladetina je baš onaj želatin, iz kostiju se izvlači, ja mislim da se kuvaju kosti, a krvavica je u suštini, dodaje se malo krvi u suštini, ali to je toliko... Ne znam, to ide kuvano meso, na primjer, od svinje od glave, to se kuva i onda se to pakuje u crijevo. To se kao prvo pojede, ali se kao ne može dugo da stoji. Da. Ali da, znači došli smo već do krmokolja. Ima li nešto prije krmokolja? Pa ima se ljeto, šta kažeš? Polazak u školu. To se ne slavi, to se žaluje. Više kraj škole. Kraj škole, to se... Dobro, kraj škole je negdje maj. Kod nas 6. mjesec, da ne kažem lipanj. To je etap, kraj 5. I kraj akademske godine, naravno. Na Filozofskom fakultetu najljepša proslava u Zagrebu. Pogodilo ga je. Filozofski open air, to je najljepše. Znači, ispred Filozofskog fakulteta imaš ovako veliko jedno parkiralište i još je onako malo kao bazen, znaš, kao pod razinom ovo gdje je. I to ti onda na zadnji dan faksa bude bina i bude tu koncerti neki i to se sve sjedi i na stepenicama i po podu i uživa se. To je najljepše. Mogu ti reći da te ljetne fešte, kad dođu ljudi iz nekih različitih dijelova, ne znam, sad ti živio u maloj sredini kao i ja, i sad kad dođu neki ti iz Austrije, pošto kad sam ja bio mlad, dolazu iz Austrije, Švicarske, ti fazoni, kad dođu to ljetno doba, pa svagdje negdje pečemo pile, ili pjeva se, ili ne znam, ili taj kraj škole, ili neki festival, ili nešto. To baš ima početnu moć za te fešte. To sve što je na otvorenom, to tako onako jedna lagana nota, onako opušteno, to mi je najljepše. A što se tiče kraja škole, inače kod nas u Slavonskom Brodu, to nije u cijeloj Hrvatskoj, imamo to za kraj srednje škole, imamo tu norijadu. Znači, to se slavi, ali u ostalim gradovima oni si uvijek prave neke majice. Znači, svaki razred si pravi nekakvu majicu, recimo, mi smo imali u osnovnoj školi FBI, hvala Bogu, idemo, tako nešto. Ali kod nas u srednjoj školi u Slavonskom Brodu se prave kostimi. Znači,
dolazi Šnajderica na sat razrednika, prvo se dogovori kakvi ćemo biti kostimi, recimo mi smo bili tim raketa iz Pokemona. Pa su neki bili astronauti. Čekaj, ko je bio tim raketa? Onaj, Josh, je li Josh? Jesse James. Jesse James, da, s kačketom, jel? Tako je. Pozdrav za Jesse James. Gdje moj kačket? Evo ga. Jel ima kačket? Ne znam, dobro, ali uglavnom, i to bude super i onda ti to, znači sve srednje škole, svi razredi, svako ima neki različiti kostim i onda se to ide u grad, bude parada, bude koncert, bude fantastično. A onda uvijek imaš neke priče razne, kakvih je sve bilo, kostima, pa on ne zna šta je istina, šta nije, neki kažu, jedni su bili boksači, odnosno tjerali su da oni budu boksači, a razrednik vreća za boks. Stvarno? A mislim, to su priče, ne znam šta. Pa su jedni bili sahrana i imali lijes, tjerali razrednika da legne, a nije htio... A čekaj. To vi pravite nezavisno od razrednika? Razrednik, a neki razrednici se isto obuku, neki ne. Kako koji razrednik hoće. Ali to je uglavnom nezavisno, da, od razrednika. Čekaj, jel to bude čitav dan u školi ili to bude negdje drugo? Da, znači dođemo obučeni tako u školu taj dan, a čak možda neko dođe i par dana prije to već, ali uglavnom zadnji dan škole dođemo obučeni tako što ima nešto malo nastave da se ispoštuje, budemo u tome i onda bude priredba u dvorani, bar je kod nas to bilo, gdje svaki malo napravi, mi smo imali čak koreografije neke na toj školskoj priredbi i onda bude povorka, svi razredi idu, znači sve škole, svi razredi idu u povorci u grad i to dođu ljudi, ostali građani. Ostali građani Hrvatske dođu, Slavonski Brod. Gleda se povorka, znaš, i onda bude na korzu veliki. Da, i onda su roditelji ponosni na svoje sinove i kćeri. Ne, ali gledaj sad jednu stvar, ja mislim da ta socijalizacija baš možda u današnje vrijeme je malo zakazala, znaš, jer tad je bilo, danas sad je možda sramota, ja to neću da se taj kostim, ne sviđa mi se, ja džabu ovako, onako. Tad je bukvalno smo svi uživali u takvim nekim stvarima. Naprimjer, ja nisam nikad bio na maskenbalu. Na maškarama, u stvari. Jel maškare se kažu? Maškare. Da, to bude u februaru negdje. Tako je, da. I, na primjer, to se zove fasching, jel tako je? Da. I kad sam došao u Linz, najjača žurka u Lincu ti je fasching. Ozbiljno. Da, pola Linca posle toga ne radi. Ja prve godine nisam znao, da bukvalno si uzme slobodan dan posle toga, jer je to kao, taj dan je slobodan, taj fasching se ne radi, ali dan posle toga kao radi se, bukvalno svi kao na bolovanju. I kad sam ja ošao na tu žurku, Linz živi za to. A u Beču nije sad nešto sad da sam vidio da ima toliko, ali Linz gori, to su sve kafane pune. Čak ima u jednom tržnom centru 3-4 stage-a i bukvalno čitav dan djeca tu da sad roditeljima hodaju, poslije toga, znači roditelji, oni stari dolaze i tu bude žurka od 3-4 sata ujutru. I jednom ako budemo priliku vodit ću te u Linz na tu žurku. Na godinu računam da ide. Da, definitivno. Na godinu ide. Znači, dobro, ajde sad vidimo šta dalje. Šta dolazi zimski period? Mi nemamo tamo slava do novembra, decembra. Kraj novembra, decembra. A jesen, jel ima šta u jeseni? Čekaj. Jel imate vi za Svetu Giliju da se pale mašale? Ne. To je ono kao kad se pali na raskršćima gume, pa guli se kako se zove, kora od trešnje i to se zove lila. Zašto se zove lila, nemam pojma. I to ostaviš da se osuši. I kad okuliš koru od trešnje, ona se uvrne, kao Figaro, kao žene kad uvrnu kosu. Da. Tako se uvrne i ti sad rastijepiš uzmeš neki štap, rastijepiš ga gore na to i kao slažeš te lile jednu do druge. I onda bukvalno bude kao frčkava kosa s lijeve i s desne strane i tako dolaze sva djeca iz kuća okoline i kao neko mjesto gdje ima najviše prostora. Tu se zapale te gume i onda tako djeca pale tu i mašu, kao mašale, maše se nečim, u suštini zagađuju se vazduh. Tako da kažem da i to je jedna od fešti koja je kod nas pristupačna. Kad je to? 2. avgust. Ne, ili je Petrovdan. Petrovdan je, ja mislim, 12.6. ali ili 12.7. Mislim 12.7. Nemojte mu uzeti za zlo, zaboravio sam. Dobro, idemo jesen. Morski neki festival, nešto. Dobro, festivale sad... Dobro, festivali, da. Ali znaš šta ću ti reći?
na Korčuli ti se slavi po nove godine. Znači, 30.6. bude koncert, što kažu, koncertot i dočekuje se, znači, ono, desede odbrojavanje i, znači, sa 30.6. na 1.7. ono, sretno po nove godine, baš bude ono provod. Dobro, reci mi, Genijalna stvar. da li ja i ti sad treba da uvedimo četvrtinu godine ili ti, ko što bi Švabe rekli, firtl. Firtl, frtalj nove godine. Frtalj nove godine. Sretan frtalj nove godine. Da. Čekaj, stani, jesmo mi u frtalju već? Pa, Jesmo. Nije, 3 mjeseca je prošlo. 3 Jesmo, jesmo, za 1. april. Iduće godine za 1. april stavimo frtalj. a mi sve planove tek za iduću godinu. Šta ćemo mi sad konkretno? Pa ajde da nađemo nešto. sad. Čekaj, ali imaš 2 frtalja. To je ova pologodna. Pola pa ćemo 3 frtalja. 3 frtalja. Znači, Može. znači, mi u suštini, ako zaboravimo slaviti 3 kralja, tražit ćemo 3 frtalja. Da. 3 frtalja. Čekaj, 3 frtalja je onda 1.10. 10, 11, 12, tako? Tako je, Da, 1.10. Znači, 1.10. moramo negdje napisati, 1.10. trebamo 3 frtalja. Da. Znači, i stvarno ćemo napraviti žurku. Dogovoreno. Eto. A vidiš, apropo toga, inače, šta je kod nas, barem kod nas u Slavonskom Brodu, dosta Halloween. Mislim, tu uvijek imaš one malo tradicionalne, to je poganski ovo ono, ali je u Brodu se to uvijek poklopi sa time što je Halloween je pada kad i svi sveti u Hrvatskoj. Da. Pa je slobodno sve. I onda to puno ljudi dođu u Brod koji žive izvan Broda i onda se to ide... I onda su donijeli ovo hello. Da. Vin. Ja dođem iz Beča pa mi kažu Halloween. Da. Znači ti si izmislio Halloween. To sam ja svoje lično izmislio. Evo te, pa onda je kao... Znači Halloween iz vina. Dobro, još nismo, naučili smo nešto novo. Halloween. Da. Kao što slaviš Halloween. Dobro, Halloween je kad? I to je nešto 11. mjesec. To je... 10. 11. Da, 31.10. A svi sveti su 1.11. Da. Dobro. Joco, pamet Džokera, imala neka proslava da smo zaboravili iz tvojeg kraja? Ništa, a? U vašem kraju kao i obično, sve slavimo. Da. Ok, dobro. I onda šta dolazi taj 12. mjesec, jel to su Sveti Nikola i Nikola drugi. Radovan treći, da. Ne, pa da, evo sad, ovako, ajde zaključit ćemo ovu emisiju generalno sa ovim decembrom, ali ćemo malo zaći u januar. Da. Pošto sad napravit ćemo retrospektivu, znači 6. decembar, pa uzet ćemo kao srpsku novu godinu 14. januar, kao to mjesec i 7 dana. Da. Znači od tih mjesec i 7 dana koliko danas pod utjecajem alkohola? Da. Ajmo. 6. 1. Pa 2 sedmice kasnije, znači to je 18. 19. kad je Sveti Nikola, 2. Pa idemo... A dobro, mislim, može se to i dan prije i dan po... A dobro to, ali ćemo samo ajde oficijalno. Ove službene, ajde. Poračunat ćemo po jedan dan. Jer sve se spaja i ovako i onako. Da. Pa onda ide katolički Božić. Da. Pa ima nešto između 25. i 31. A čekaj, sad se vratio na 12. mjesec. Pa ne, iz 12. idemo. Aha, idemo. 6.12. je, Aha. 6.12. je Sveti Nikola. Da. Pa 18. 19. Sveti Nikola je kod nas. Da. Pa onda idemo 23. Da li se slavi kod vas 23. 4. 5. ili samo 25. Pa 24. je Badnjak, to se slavi u obiteljskom krugu, onda mlađi, mi omladina... Idemo van obiteljskih krugova. Tako je, idemo a obično se to još spoji, odeš na onu polnoćku i iz polnoćke u grad. I onda tamo kao zakasnio sam kući. Pa ne, znaju sve onda u gradu se oplembečiš i to bude baš jedan lijep, jer si u gradu, pro clubbing to i kogod sretneš, sretan Božić, to je najbolji izlazak u Slavonskom Brodu je na Badnjak. Mislim da tu ima najviše energije. Pa je, i uvijek to je baš bude jedno veselje, jedno lijepo. Mislim da se u tim vremenima toga da se baš otvore ljudi. Da.
ono, da svima je puno srce i svi se vole. Da. Trebamo to češće. Treba ćemo uvesti još neke praznike da nam budemo lijepo. Dobro, i onda kreće Nova godina, pa neka slava tu negdje 2.3., pa Tri kralja, pa Badnjak, pa Božić, pa Sveti Ako Stefan. ti Kirvaj tu negdje Pa padne. Kirvaj, ako te negdje, pa imendan, pa ako si rođen u te rođendan tu, da. pa se oženiš između toga, ili A, dobiješ dijete, pa krštenje, znači negdje pijan si od 6. decembra do 31. januara. Da. I onda ide natpis ko preživi pričat će. Tako. I onda kad dođe Valentinovo piješ od muke. Jer, Da. bilo da si sam pa piješ od muke ili imaš troškove jer nisi sam pa piješ Od muke. Da. Ali stani, skontaj ono, prođeš taj januar i tvoj želudac i tvoja jetra počne da se malo oporavljaju i dođe ti djevojka i kaže nisi me nigdje izveo. Gasi, pali bojler. Pali bojler, Joco, završili smo. Da. Dragi slušalci, hvala vam na opstanku do kraja ove emisije. Slušali ste Karla Krznarića, Karlisima. Dobro, sad smo se već, ne moramo ponavljati svaki Što put. to je baš cool, je. Pa jeste, ali... Ovo je radijska emisija. Da. Nešto nam drugo. Od iduće epizode moramo drugčije smisliti. Ali evo, ja ću da kažem. I Dejana Pigmu Kneževića. Hvala, ispoštovao si ugovor. Ništa, Joce, si gasio bojler? Ne, pa sad ga treba upaliti. A upali bojler, Ali Joce. prvo gasi jer iskočit će. Onda gasi kameru. Gasi, motaj kablove. Doviđenja. Ćao.